Hayeng pangthokadoriba outer parliamentary mikhalda mathau togodaba polling personnel sing magi polling station sing da thungnakre yelhau sing na tamani saktam kaningene haba wafam yawbana CAB gi matang da miyamna nungnangba puningai oide haina Chief Minister N Biren na phongdokre Secularism bu singnaba democracy bu khongboinaba BJP dagi aikoi lapthok matam oide haina hanige Chief Minister Okram Ibobi na phongdokre CAB sana handaba afas palok tok pa yauna lamdam asige tongan tongan isu sing yawba CPI ki manifesto phongre hauji makhata nang asige mariba paw sing sanona pizari hayeng pangthok doriba outer parliamentary mikhal da sizinagdaba mari leinaba official sing mathau togodaba mafam sing da thungna khre Jiribam Assembly constituency gi oina Patsau Leba DC office tege Mikhal asida mathau togodaba polling official sing ase ayuktegi hauna EVM machine namadi atai mari leinaba Mikhal dasi nagadaba material sing sector ba matung da magi polling station sing da sanaba hokre hayeng pangthoko doriba ahan ba tangka ke outer ge Mikhal asida Jiribam gi oina nupi polling official tara yauraga punna polling personnel sani romna mathau togodori Jiribam Assembly constituency asigi oina punna voter listing kuntaret Sahum Humdraga Mapan polling station Nipu the bot had nagadori. Bot had nagadori ba mafam sing da palm the botog tokana ba security na ngaks and make tabak lokat cre. Amadam the Sanapati district key on a sumari renaba polling personnel sing say magi mathog togodaba polling station sing the sanaba hokre. Punna miyoi lak ama lising yang manga sahum humdraga mangana district asigetongan ba mafam sing the labor polling station sani kunda bot had nagadori. Thawal amade kaksing district ki manungda laiba constituency taret ke apunba polling station sani humpuga mangada mathau chogoda polling personnel sing amade security personnel sing magi polling station sing da ngasidagi Thawal mini secretariat ke sanaba hokre polling station khudimakta civil personnel manga police personnel manga nangak sengadori district ani asigi manungda assembly constituency amamamda nupi khaktigi oba polling station ani thamgodori apunba voter masing lak ani lising tara humdoi samni taret na district ani asige manung deleba constituency tareta bot thadanagadori Sursanpur district ki onasu assembly segment Sursanpur Saiko Singhat ki oina polling team sami traga mari peace ground Sursanpur degi polling station singda khongsan khre hau khibaring thauka ba amasung lepak pokpa da tipaimu thanlon amasung henglep ke mathau togudaba polling personnel sing khongsan khrabane district asigi oina apunba polling station chahum kunthraga humdoida voter lak ani lising amaga sani kunthraga taret na vote thadanagani district election officer Sursanpur Samdal Puniana ISTB da district asigi oina polling station taraga ni toy critical oi taraga mathoi na vulnerable oi hairi Kangphobi district assembly constituency ahumgi polling station sama humpugani thoida mathau togodaba polling personnel Sanipan Tarasu district headquarter degi khongsan kre polling party sing asoi angam yaudana masa gi polling station sing da yona kre hayeng voter lak ama lising tara marifuna vote thadanagani Kangpho PSC gi Salem Yakon Pau amasung tumno pokpi nupi khaktana polling personnel amasung security personnel oigani hairi Urkhul district as Pungyar Urkhul amasung Singhai polling stations sing mathau togodaba polling personnel sing asoi angam yaudana yona kre Mikhal asida polling personnel listing ama kuntran amathau togani masigi manungda polling station taraga mapanda nupi police personnel maudra mangana mathau togani sector officer kuntram lesuba mathau tohalle haike Hayeng pangthokodoriba outer gi Mikhal da Tenobol district ke manungda leiba More sub division na konba polling station sing da mathau togodaba polling personnel amadi security sing thungna kre More zone B ge sector magistrate Simon Tang Singson amadi More OC Letko How Wi-Fi anina More zone B na konba polling station sing da koden satuna yengsin kre Outer gi constituency gi midep amata disqualified double 80 hayeng Mikhal free and fair oina pangthong na basem saba mapung fana loire haina CEO Manipur PK Singh na phongdorakle lamphel de leba CEO gi office ta pangtho pau gi mifam amada mahana makhata na social media da midep ama disqualified tore habigi wafam phongdo liba asigi matang da paluduna outer gi midep oriba singi marakti gi kharana midep kharagi mathakta wakalak palaike wakasing adu mari le na ba RO Singh da thaduna inquiry tohan ke Housing Fabada candidate amata disqualified double 83 hayeng Mikhal asi free and fair oina pangtho number polling station sing the staff amadi security sing yona kre Mikhal ga mari denena lana chakhiba yabu wafam phongdo pidanaba appeal chauki
The returning officer is required to announce openly that all the complaints received have been disposed of. So whatever complaint we receive, we forward to the RO for disposal. It doesn't mean that we are taking any action against anybody. Let us put it very clearly. Once the scrutiny is done, last date of withdrawal is over, and the list of contesting candidates finalized, then the RO or the CEO has no power to disqualify or recommend disqualification of anybody. I mean, after the elections are done, if there is some grievance, there is always the option of filing an election petition, and the law takes its own course. But mere forwarding of a representation should not be construed as our recommendation or anything. We had, if you recall, issued a appeal to the public also, and we had made an appeal through the media as well, that one should never forward these messages, without verifying. Awang nongpok lamdam gi yelhomi miyam gi nat saktam amadi apikwa furup sing kan gani haba wafam yawbana CAB gi matang ga Manipur miyam na nungnang mapuklingai oidi haina si Minister N Biren na phongtokle nitai pa chutekta ba BJP gi office ta pangtoba pau gi mifam amara si Minister na makata na center da ladiba government asina Manipur miyam amadi awang nongpok ke miyam gi kholau ningthina taduna BJP gi manifesto da CAB gi na warol fazana serial number 8 38 amadi kunga mathoida mayek sengna haple Manipur amadi awang nongpok ke yelhomi miyam gi culture identity apik pa furup ke yabu kangeni haire loinana awang nongpok bu hena sengba sagat pegi wafam yauri CAB na pidi bas hafu asida miyam na laukiba kholau aduna ngasi central government na miyam gi ihul khangna thabak tawrakle BJP na Manipur da leiba makai miyam na pa ma thabak tawgani haike bildu da setok samni soin tawrani koi northeast ki linguistic cultural identity and social identity protect to gani hari se bildu da pukapa matam na sungsoi joi na protect to ya gani haibu ne ko na mayam tamjaning is state BJP unit matam punamakta genuine loiba miyam gi issues gi galoina na satkani Manipur gi masing yamjadraba aikoi gi indigenous population sibu hiram amata da aikoi soktana ba masibu protect tongana ba angam ba thakta aikoi honagani aduga protect to hungani haibu simasu ngasi president amadi aigi side gi miyam mangda ngasi media gi through the assurance pije BJP Manipur Pradesh ke President ke Babanandana Singh the NSNIM gi cadre singna NPF ta support tawduna khulai paiduna saning mampham na saliwa asigi matang da CEO da wakalagni mikhala si aki akhang miyam da pokhandana free and fair oina thadahan si haike aduna sugumba election ji free and fair oi dana bagi mong da degi aki akhang noi pairaga chatna kihen kholan ba tawbsigi mayok ta koi party ne yam kan condemn tawgo loina na sugumba ji tawbiganu haibagi appeal se pajamiam da se ai tawjeri adoi madu loina na koi gi official mayam da su election gi damakta tabiri ba officer mayam da su koina party gi side gi mase appeal tawjeri Inergi Congress Committee Oriba or Nabakesor ge Firal Singh Pike Tarong Sing Tokong Ward number 7 Ka Mamang Lekai the Labor Masagi Yum the Pangchokre Taramajuda CLP ki leaders who Oriba Hanegi Minister Okram Ibovi MP Susigi President Gai Kangam Congress ki MLA Hanegi MLA Singh Amadi Congress ki Thomi Kia Nasar Yake Tungdaring Tokong Ka Mamang Lekai multi-purpose hall the Pangchokiba Miyam Gimi from the CLP losing Okram Ibovina secularism the Singnaba communal oba democracy bo Kongoinaba BJP dege aikoi laptop matam were center da sahi manga BJP na lenga khibada Manipur yauna awang no post sing the kani tormi highway isagi hak sinadringai khantaba mathau tai isaga sahi manga ge hak sinadringai mamangda pankiba amadi paliba lenga singloina mikhal da mirep wena songthurakliba singna kani torbage hana nainaba mathau tai haike miyamna yagadoba acceptable loigadoba Sahi mangagi aigi hak aigi adhikar haiba tare masi party amada natraga candidate amada koi masi hakchi sahi mangagi sinagi dori bane BJP na center losing masi loina comparison si loina yengna bang hakta ne sahi manga BJP na losing ba Shri Narendra Modi ji Honorable Prime Minister of India masina losing ba sahi mangagi sasan adudagi Hanagi UPA government na tauramba masrai da Bharat ki oina kari taurami awang nongpok Bharat ki oina kari tawi Manipuri oina kari tawi haibisi akhoi isagi adhikar isagi vote chipi dingeda akhoi munna khana naina ba ma darkar hoye MPCC President Gai Khangam na handa kimikhalasi tongan political parties singi lan nate BJP amadi miyam anigi marakta taunagadaba lani
maduda Congress na miyam gidamak matam supata lepli haiki. Prajagi side Prajagi mai ke lepe Prajagi mai pak ko khoi mai pak pani Congress mai pak ko Prajagi agani ki mai pak pani hai the principle sanction ni hai sigma BJP ko tam thi raba adugumba sasona se fight to ngam gadabadi BJP against the fight to ga mase muthat ngam gadabadi Congress party natana ate political party leiti hajab Congress ki mirep oliba ona bakisona tangdu leita draba khunai amadi democracy gi wahan thok lerektraba matam asida miyam gi mahu silaga parliamental lauzage haina mihut ena songthokpane lanai gi wafam da mikhal thengnagi haina songthokpana ti haike awang nongpok lamdamda achoba wathok ama oriba CAB matam supagi oina sana handaba amadi Armed Forces Special Power Act Manipuri gi lokthok pa haiba wafam yauna lamdam asigi tongan tongam issue sing yawba CPI amadi lab party sing sagotpa Dr. M Naragi manifesto ngasi phongkre ilabot baban da pangthoki ba thoram aduda lab party gi lusingba singdu saruk yakhe CPI gi state secretary L Sotin Kumarna handa chemical asida Dr. M Narana mai paklabadi Manipuri gi nakai sengba ngamkhai miyam da khangan ba khonagani Manipur ge parliamentary constituency ahum suhanduna tampaki kendra ni pangin mapung phaba miyam gi hak phanghanna ba khonagani afaspa Manipur ge lokthok hanbaga loinena Manipur ge apun ge saktam ngaklaba India ge constitution ge article 3 semdoktuna Manipur masya tahaloi habige clause ama hapsin naba taksin gane Manipuri singa saktam kanana ba Manipur People's Bill chana hannaba honagani senja thumja thingnaba hanbalaitana thengnabaga loinena state government ke makhada le employees singa tare suba revised pay pi naba taksin gani haike BJP की इलेक्शन मैनिफेस्टो दा हंदकी इलेक्शन सिगी मतुंग दा अमुक हन्ना शक्ति पायरक पतारबदी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चना हनगनी हाइदना मागी मैनिफेस्टो दा हापै वफम मयाम से मसी चाप चाना एकोई ngasi एकोई पुथुक सरिबा मैनिफेस्टो सिदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल चना हलोय हाइबसे मसी याम मरु ओइबा अदु पोइना मोइना कोइ हबजरिबनी मरु ओइना थोबाल अमदि कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट ता वोट थादबगी अधिकार खक्त फंगबा वोट लेपगी अधिकार दी फंगदबा लेरिब फिल्म किया सिंग से मसी एखोय चपचाना थेंगनबगी दमक एखोयगी स्टेट असिदा उजिक पार्लियामेंट की सीट अनि खक लेरिब से सीट अहुम दा लेहलु हाइबा सिगी वफम सि थेंगनगनी CPM Manipur State Secretary KSI Santana Center the Secular Democratic Government ama Sweden laklagani masi yangnaga miyam afaba misak thagat hawa tangai fati haike 17 Lok Sabha se mikhal sida singashona center da alternative oiba khoi secular government ama lagna mo hona machine chaun mateng pangani BJP lamlai mandal na sindna sabungko community hall da nomagi oiba political conference ama pangthokre thoram aduda Chief Minister N Biren BJP Manipur Pradesh ke President K Babananda Energy BJP Mirep Dr. R.K. Ranjan MLA KSIS Biren MLA S Rajan amadi BJP gi maruweba thobuba kya saruk yakhe Chief Minister N Biren na mamang da leramba miyam gi awaba kaya aju hojikti leidiba lengak asina angang nupi naha ahal amadi disabled single scheme puthoktuna awaba kharada orabasu ko hanmangamle chahi kaya panduna leramba lengak aduna miyam gi awaba kholau tabi khidaba adu ngasi sahi ahum phadre balenga asina miyam gi ihul khangna thabak torakle Congress ki divide and rule policy losilakle haujikti ahung ba lengak amaga loinena awan ama purakle haike Cik sahaja kita itu, atau orang prime minister modi. Sudah hampir begitu government berloya, kerja orang itu terlalu. Awalnya, kalau ini sih kalau mengenai apa ada lagi ada prime minister di sini apa yang kalau di sini ada satu recommend apa Minister of External Affairs ini recommend apa dia World Bank means BRICS की मकान है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक की मकान है सेंसिटिव तो है सर्वे हो गए सो मैंने टारगेट करो लेकर वो करो तो कहीं फरवरी है Citizenship Amendment Bill amupusana krabadi BJP na North East Miyam gi lol channel launchat ngak sengani haribo wafamasi kaidongingda oithokloi haina NEIDP gi state president Dr. NGB joina haikre
Tera sapam director leba NEIDP ki office ta ISTV news ka akanana unaba aduda mahana makata na haikibada lol amadi satna lonchat ngak sengani hadi wafamasi yamlaba miyam duna Manipur da sanglak matungda matanta lamdam asike lol amadi culture mangkhigani unaba adu sarup yakeba energy NEIDP ki minep RK anana BJP na North East amadi Manipur ki miyam da interest leba nate makhoi ge di Assam ge National Register of Citizenship NRC listing masampur humdra ka mathoi lista chalhaudaba miyoi lak yankhai henbagi vote phangnanabagi lalongni haina makhoi anina phongdurakle Maruine BJP se trustworthy oideba trust deficit leba koi miyam sing sig moi wakal khaliba moi government the main role loriba policy decision makers man and moi say they are not truthful karai do no ba cap puslak pe yana na bi ta namna tawni khali mi do na karai do no koi kari no koi gi minority gi koi gi language ki adu yada gi man karai do ba they want to dump a population skip laka na wen sini akoi na kesna ta ba aina ma usi inner line permit system sabte na akoi sta aina ta pass ta koi local interest ke tok se na miyam se save ta sen ta ain me am do masi their own border moi khande pass ta ning de constitutional protection se koi depending de ba pw moi di indianized to one nation one religion one rule na akoi na prevent to hu di culture so dum mix up to urani gradually I koi you know se sumanga kani ade di ultimately di I koi gi lebam lai roi ultimately I koi na mi gi refugee wo ro ne we may be refugee to our own land sigi akibadun sahi taruksi khagtana lairaga citizenship wolani haradi lona to won gidribo adudi lona to woladi moi gi fourth neba ke paise therefore moi me am the vote bank neba moi the vote loin thadane thada gdui ni moi me am do moi sodram gi si to bini harabni thada gdui ni CPI ki energy candidate Dr. M Naranangasi Kurai Katel da vote kongkure Kurai local council sindana chada ke vote kom aduda Dr. M Narana miyam gi apama sing thabak to onthokani haina thajaba thamke Khaziri mamang lekai community hall the NEIDP gi political awareness forum amangasi pangthokre mifam aduda NEIDP gi central working committee gi president Narengbam Samarjit Ponthozum Kenegi MLA Oramba ke Sarat amadi local pradhan sing saruk yakhe ke Sarat na aikoi na bhap ta dringai da National Party da leram labasu hojikti isagi iramdam dagi puthok saba regional party NEIDP gumba party asina hojikki matam asida yamasunaraba amatangarba party amani haiba chapchana khanglakpadagi party asigi wakalol asida kathok sabani haike NEIDP ke Central Working Committee ke President Narengbam Samarjina karigumba CAB asi Manipur amadi awang nongpok lamdamda Chana halak labadi maduge chapchaba permanent solution ama puthokani aikoi pumba wakal taminaduna ariba amanba wakal pumba thadoktuna anoba mayon amada tungi yaiphanaba honaminase haike Andro Block Congress Committee na sinduna Yaripok Azad Higher Secondary School ground political conference ama pangthokre thoram aduda CLP lusingba o ibobi MP susigi president gai khangam wangkem kendagi MLA ke Megasandra Congress ki mirep o nabakisor amade atai party ge lusingma ke asu sarup yakhe ke Megasandra na Imphal Yaripok lambi government na semgani haiba masing yamle adubu ngasi fawba lambi semdri minister labor kendra asida kaithel ama fawa sabangam de haike Tauriba, Tong Sariba, Yaripoki Hostel Sariba, Yaripoki Bazar Semiba, Androki, the Kaina the Semiba, Dam Simi Bayamse, Congress Nata Simabanatra, BJP Sakan, Karisema, Mandroki, and the other Marakan, the Handaki Lakadriba, Palamiki election Sidesida, Kiviruno, Paishalu Pachamasani, Tama, Taban Jungulila, the Mawiruno. CLP lusingba okram ibobina andro asi lam koifam yamna leibana mamangda yari makai sel thadakibani adubu semba semdabadi khangde kendra asigi mihutna mikhaldadi congress ta karaga BJP da government semduna minister ori karino masida hagedaba khangdre andro gimiya munna khanthabiro haike Sidai dani khabar da ham nanaba ama matawdaba adudani moi karigumba ta anoba plan tawba hairibra haitabra ado akoina thajaruba Manipuri prajasingadi hana thajabiram biyai interdasu BJP sarkar pairaba sidasu BJP sarkar lerdi paisasi pangpe da pirani ana mayamani khanbir biyai project thadragadi sanction tawoi ko no haitragadi government of India na di thilo oyeba
लौवा हैतबगिरा करिनो हौजिक सही अनि भौसे अनौबा प्रोजेक्ट अमा भौबा पाइखटपा उदेबा इनर की लेफ्ट पार्टी सिंगी मिरेप ओरिबा डॉक्टर एम नरगे मिखल के कैंपेन खेत्रीगांव गेटरी के मनुंग सनबा खेत्रीगांव दा ngasi pangthokre thoram aduda communist lusing makiana saruk yakhi RJSP की मिरेप ओरिबा संजम नंदे सोरगे फिराल सिंगत पे थरम थांगमैबन पोलेम लेकाय दले मसागी मयम न पांगथोखरे थरम अदुदा पार्टी असिगे मरु एबा मियोय क्यान सरुक याखे संजम नंदे सोरना माना मिखल असिदा माय पाकलबदी लमदम असिगे इकोनॉमी की फिबम फगत हनबा होनागने CAB ILP अमदी बोर्ड के वाथोक असिगे वारसिन पुरकनबा होनागने लाकदोरिबा मिखल असिदा पार्टी असिना मणिपुर यावना स्टेट मंगादा मिखल थेनगने हाइखे CAB असिस अनब यारोई BJP की मैनिफेस्टो द CAB के वारोल यारोपा याबंग नमलोय हाइना निंगोल क्लब हेलो की ऑफिस द पांगथोपा पाउमिसिंग उनबदा क्लब असिगे पब्लिसिटी सेक्रेटरी निंगथौजम सनाथोयना हाइख्रे CAB के मतंग द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमदी महिरोय लुपसिंग न संगसिलपा खोंजंग सिंगदा निंगोल क्लब हेलोकना मपुंग फाना सगोटकने हाइखे कुंभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना लोक जनशक्ति पार्टी की अनौब ऑफिस जमा कुंभी थोंगखोंग वार्ड नंबर 4 कुंभी म्युनिसिपल काउंसिल दा कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर कराम श्यामना हांगदोखरे थरम अदुदा स्टेट यूनिक स्पोक्सपर्सन एंड इबोहल बोरायांबी के प्रधान ओनंबर एल इनाउसा मिटे सरुक याखे मिनिस्टर कराम श्यामना पॉलिटिक्स तोगे हरबदे फिरेप चुमना लेप तंगाई फदे मियाम के थबक निंतिना तौब संगी अफब लेंगाक अमा ओहेनगे हरबदे अफब सिटीजन ओइगदबने अनिमक फरब मतम साखोट पलेबाक अमा ओइगनि हाइखे हत्तबा पार्टी एम लेते मसागे आइडियोलॉजी मागे चन्ना कांगलोन लोइना लेबा गातनी तवदबु पार्टी दुगी चन्ना कांगलोन दो गाना सकदोरिबा अदि मागे कर्मी सिंह अदुगा इलेक्टेड मेंबर्स सिंह अदुदा डिपेंड ऑफ पोनी अदुना पार्टी द पिकवा साउबो लेते आई एक्टिविटीज की मतुगिना अदुम वोट काबा पोनी कुंभी कॉलेज NSS यूनिट अमदी लीगल एड क्लिनिक कुंभी कॉलेज सिंधुना थासी की तरह गनी पान पांचोकोदोरिबा इनर के लोकसभा के मिखल फ्री एंड फेयर ओहनबा कैंपेन अमंगसे कुंभी दगी वांगमु सत लंबी द पांचोखरे वोटर सिंह ने इसा इसा के मटिक मयाय अदु अकी अखंग याउदना सिनबिनबा मियाम द अवेयरनेस पीखे इनर द MPP की मेरेप ओरिबा ओजुगिंद्रो के फिरा सिंह पे थरम टॉप सिफाई लक्ष्मी बाजार लेबा मसागी मयम द पांचोखरे फिरा सिंह लबा मतुंगदा कोस्मोलम पाक्चो मियाम की ओबा मिफम अमा पांगथोके मिफम अदुदा MPP की एडवाइजर A अमुचोंबी सेनल VP Y भीम वाइस प्रेसिडेंट S इबोमसा सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन गीता जैन सरुप याखे ओइनाम जुगिंद्रोना MPP ना था कुंट्रा का तरेत का गवर्नमेंट पाइबदा मणिपुर स्टाडुट फंगन के अप्रैल 19 अमदी अगस्त तरागु हमदोय अथौबसिंग नमित पांगथोके मणिपुर यूनिवर्सिटी रिम्स लिंखलमबगा लोइना मरु एबा थबक कया मरुम पांगथोलमे हंदक केमिकल असिद MPP ना माय पाकलबदे ILP CAB ST डिमांड NSNIM गे पीस टॉक असि अथुब मतम द लोइसिनगनि हाइखे अदुगा निशाबंदी कयाना सोरokta अखोई करिगुम थबदो म थोप मतमदा अखोई ख्वांगदा खांगचिन मसी लांगा अखोई पुनमना भारत की यानिंगदबा पोट कया अखोइना मखोइना मायोंग दरिबसे मसी के अचोबो खुदमदे खुदोंदी कनागिनो हायोबो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंह खुदोने NSA द फाजिनुना थमलुबा पाउमी किशोर चंद्र वांखेमचांग असि थादोरखरे हौखिबा सही की नवेंबर 10 दा महाक फारुरबा मटुंग नवेंबर 15 दा कोना बेल थादोरबा मटुंग दा मथंगी नुमित NSA पांदुना फाजिनुना लाखिबने महाकपु NSA द फाजिनबा अदु मरमसादि हादुना मणिपुर हाई कोर्ट वाकतपदगे कोर्टना फाजिनबगी ऑर्डर अदु कखिबने किशोर चंद्र पाउमी सिंगदा रानी लक्ष्मी बाईगे मपोक नुमित थागतखेबा पोस्ट अदु लक्ष्मी बाईबो ताथिबगी नटे लेरिबा लेंगाक असना मिसिंग यामजतबा फुरुब सिंगबो योसनबा होनरपुबो यानिंदबा फोंगदोक्तुना मियामदा सेक्शन वा थमखिबने लाइबक थिबदी फजदबा अकामपेट खरा यावखिबदगी लेंगाकना सारोक सिलगा पीदेबा पाउजेल अदु लाना सकखिनबा होनखिबनी हाइखे
Constitution da yauraga leiraba freedom of speech and expression si namthana na honariba sugum fascist nature hatar authority nature si masisu yade haibama khanghan bagi tangai phadaba leibra haibagi wakhalon du engonda as a journalist amoina as a human right defender moina madu wakhalon leigibana maram orga in the sumba frustration is why outburst of gibani aina sidagi thohraga ju every step every agi movement si susung sodanam ki gamena ai yengsala leigani haiba khangi but unless aina kaigumba aran bathabam tang da taraga dimadu kai thuduna singninga leite mohini yengjining yengsinu tawning tawsnu ai dei champham thogum chachagani threat to the madu muknara kanda madu ngamna mak chala kanda da koi gi legadaba ai gi right to phangbam thokmani na adu thuduna kininga leiten Amanamda Kisor Sandra Wangkem Sa Thadok Laba Matungda Mahiroi Organization Amadi Human Right Activists in the Manipur Press Club da Taram Oktuna Paugi Mifam Pangchokre Socialist Student Union of Manipur SSUM na Lai Pareng Huktuna Puning Chabot Ke Paugi Mifam Adu Sarukya Keba Human Right Alert Ke Executive Director Babru Lechong Bamna Akampet Ngangwa Fate Amadi Puning Tagoti Haibasi Miyam na Yanabu Wafam ni Adibo Madugitamak NSA da Pan Haibasi Sanade illegal oi masina maram oduna human right activists singna mahapo thadok naba honabata saruk yakhi UN working group of arbitrary detention amadi atai lup singna su India government ki mayuk cha akan warul electuna thadok naba khangan ke mahak thadorok kiba asina pukning da phabu wafam apan malaitana phongdok payai haibasi miyam da utlabane mahaki khangba kanba amadi hanba laitaba thauna asina asumbana mai pakle haiba miyam da utpa ngamle haike. And for that matter, anybody wakhan khan mangamba wangang mangamba adugo authority na aran matarok matamda chongtho aga nang tawisi lali ai yaning di haiba ngamba mi singi da maktadi akoi masi akoi society si hingi amadi akoi sidri amadi akoi masi da challenge tor matamda akoi thengnagani haibadu ngasi Kishor Channa mayek sengna akoi takpi bani Kisor Sandra Masana Mahak Thadorokiba Asi Nungaiba Fawi Zel Haibasi Nungaiba Mafam Amanate Adubo journalist Sama Wena Madam Sadana Mibu Apa Apun Chachaba Yadi Haibasi Miyam da Kangan Bada Mateng Walagare Thadorokiba Asi Aroi Banate Ahobane Makata Namibagi Hak Pangnabagi the Mak Sanction by Yaba Kongjang Sanction Haike. I really advocate for scrapping the draconian law like NSA, like ABSPA. This is not actually what is suitable in democratic setup. So I'm not the right person to actually appeal for the scrapping of those. But yes, I will definitely use my part. I will definitely contribute what I can to scrap all these things, NSA or ABSPA, from the country. Chief Minister na media da Arambam Bobina Tarilak Ball Body Building Championship Tarak Pagi Masaga Sanaba Lengaki Tabak Pigin Lau Chokra Si Faba Nathaiduna Tambini Ba Asi Mahapu Ikai Bapiri Bra Natraga Mahane Ikai Bi Bapiri Bra Haina Arambam Bobina Hangde Ngasi Kawada Leba Okram Zogi Yuna Pangchoba Paugi Mifam Amada Mahana Makata Raduna Haukiba December Traga Manga Si Minister Mahapu Tabak Pigini State Takta Ikai Kumna Utkani Fungdoki Bada Nungaiba Popoga Udina Matam Kuina Yokat Pinaba Rudraba body building Masanabo Yokalagani Habiki Tazaba Lake Adabungasi Fauba Kansinadana Lakiba Asina Tazaba Pumba Mangale Haike. Kaktanatana Tung the whole body building Sanaba Pamjaba singing out sing Kisu to the future da Yamna Kanaba Pangani having Tazaba do they say. December Gitara took Tagina Nasibu Nekwe Hozipukta Adugi government side Kayumba report and Bupangde. Chinamaram Udana Gomena honor to Vidibra Natragi Pibibra. Government side Pangana Lai and Panganum Satagi. The Magi Asum Asigum Kamenama Pirapadu I Tazaba Pumang Creosity. Okram Soina Apipo Stel Asudagi World Champion Tarilak Tarakpa Haibasi Stel Asigi Katagi Natana, Lebak Asigi Wena South Seningani, Mahapu Ikai, Kumnabagi Mahuta, Ikai Piba, Manma Monda, Si Minister Amana Piki, but Hazaba Tabak on Tokchaba Haibasi, Libak Tibet Haike. Mr. Ramagi statement, Pai Hajan Bible. It is quite unfortunate. She parked on a day, Mado, Pai Hajan Tabak Tugi, Yamna make lava for the Mamani. Madam it is the Chief Minister who gave the statement. This statement is the statement of the government. Adogadi, si Sarkar, si Pahai Hajan Bagi Sarkar, Duni Haibagi, Yam Namayak Chengba, Kudam Never.
Manipur bu malemgi lamkoiba sina khwaidagi pamba mafam amu ohenabagi matangda khananenabagi tharum amangasi Hotel Classic Grande da pangthokre tharum adu the Association of Domestic Tour Operators of India gi Joint Secretary Anil K. Rajput, Tourism Director W. Ibohol, Classic Group of Industry gi Managing Director Dr. T.H.W. So Sarup Yake, Anil K. Rajput na awang no poster sing of si sakolak riba sta sing ne Manipur gi loktak part amadi sangai lamkoiba sina khwaidagi pam na yengnari haike. Board the class 10 gi mathematics subject in nauna exam April tang kulhumde da pangthokani haina social media da miwe kharna sasinaba notification ama tholak leba asina miyam amasung maru oina exam thakraba candidate singda zamamnaba ama pokhale mathematics paper yauna atopa subject amata nauna exam pangthoknanaba thorang leite miyam da lana chatkadaba aranba information thagatanaba controller of examination na appeal tawri. Passenger puba bus ama Tamilong danga si accident thokpodagi mioi ani sokle solaba mi ani adudi rapanglung gamai sahi kwingni thoi tontau village tagui ganmai sahi kwinga manga ka khulong digini thodok ase ngasi ayu pung mangarom taba adwaida parking digi counter tamna thorokpada brake fail obidagi traffic tawada thomjilaba matung yum amada thomke thodok aduda sanmari amasu laikidre hairi. Bisnupur Ward number 10 da leiba Joypur Kuno da heart ki amadi azma gi leina nabadige yumdigi mapa thopa ngamdrabi mama amadi tabagi mapangal wat labi masega loina nupi masa amana hingnabagi lanpham da lanthengnari hiramsida paudam ama ISTB na yokshin bangam daba asigum laba imung kaya lerim khikini masagi anabana sagona duna leiriba tombi masa ani gi damak sangsar thadok tuna chakhigani khanbada achowo polum mama tombi makokta taduna le Mamung pala bo di karai no da panjong do ko su leitram ni na isa ni se thatoga saladi kanana mino usipini aduna ai haji tawam sabam kangdi si ai yaw ti ko ai chak cha ba ya ro ba phong da le su ko wa da le ne ba si so hon kam da da ma si tha pha de ba kui dim ne ba adu haji loi da ai isa sing na phiron che to ko to ai on da nam sal ba ni na phije ma lai te ma ai na lai ga drai bu moi na da ai hai dak lai to hon ni na che sa ba phang jet de ba la masira imana isa ani na tong to batiranga tong na pai na sale ko isa ani se wakhan je khong thang ba thoro ba chira bok ta lan ba da phar chu phata su imasa masa ma di section na solon da na khotna imai be mo yan section na yu hai bu to jai to jum da ima su na da na lai bani na ai na jum gi thabingang churaga ima gi seba tawraga asumai lay ima lay khitra matam moitar gadi hauji kai oini khot kani haiba ngamde nupi ngakta laibani na aduna asigi matang de yung kai sitang phajana kaino tawbase mateng panghaninge adai ima ji ju kitang kuina punsi sang laimina haninge hauji ki matam da mama pa lai jadaba adai mabung mapa lai da nupi ngakta na lai haubai mungai se aduki mati khudong thiningai ni sigi khanbada yamna awaba maingonda wakhan ji da sumtatna khalaga laibasida Shasa yang wahan bamboy. Koi palai tab se 2013 dagi lai hitre mam chahi taraga humbe munara ga sapangam da nei me ba. Ande khoi da sina khoi pa hek nam de yum pura la pan yam nau na ping lai tam pang de makha tan tam mas thabok chapan nuti gi iruzaraga da mai chapa se mai haina bi habit ne ba da iruzaba ayung na ma se satki bane ba khoi da se iruzaba koina halak man dai na khoi se na thi ba chala kan se da pukhrim pan da khoi da champal se tara leram ba se da da na mayam chalaga yem kan da khoi da pukhri da ta u phang da na mayam kuina thina re ba pukhri da khungarok da khoi da sum doctor bo pukhat pan nang dre ba lamabam brojesorina imung chakhum mai mutna bagi damakta kari hotnari haibigi matang da wafum kaya Fongdur. Do handa koi tri ai asida khoi manak nak na tera uraki industry da adu dai thaba kharaga sala du su paisa yam kana phanguna te no model pasang kunthra khaktang ne sai se bara sat khakanda kari thaba masu khoi papur sa bai packaging tok to adu gi sat pane ba awa bawari yum sida sa ta de ma sa heart special thu na ma amu kaino taw de khoi se bani kana ga le min hauda ge hai ba si wakhan sida ai phana kapning ba leiraga su kap thok tare uthok tare awa bam ne bai punsi sida hauji che phaklong na khaba Yumasida machin manau anina nongmagi angam mangamba thabok suduna imung si puri akoi hojik gas pangde asi kanamta ke akoi na su tana phamdo khangdabagi tana su tana dre hojik phoge oina di singna sak thongmo sa ration card pai aduga tha da sengser kunthra manga asigi khudong jab de dum phang health card pai asi 8,300 tagi hena sijina ba yadaba kana base irau lobo ngamda idune
काचे हे उत्पग मोनि हिदाक पिबिरक पनतमनिना असि काची पाए दुंगाई काना फम केमता खंगदे आईएसटी पाउगिदमक ज्ञानेश्वर युंखाइबम बिष्णुपुर वार्ड नंबर 10 जयपुर खुनौ मखालेके Nisan Mahiroi Kunai the Piba Sighting have hiram the academic awareness program Ama Kadan Sindana Lapupa Tera High School the Pangtokre, Torum Aduda School Sea Headmaster Salam Kula Daza, Kadagi President Hizam Priyo Kumar, Vice President in Tozam Doren Susaruk Yake, Secretary General Gitchandra Mangana, Resource Person Oina Wangan K. Singamatak Labor Ivoyam Hospital and Research Center get dialysis unit among us Hangdokre, Torum Aduda Hospital Managing Director Hero. Dialysis consultant Y Ibotombi Amade dialysis aduge mapu Rabi Kanyao na miyo kana saruk yake AAY card pa miyo singatha kudingi ani suba thangza da lem na dialysis pangthokani haire More Police Commando amasung ni fum de suba Assam Rifles ki apunma team amana more ge Gobazang area da asat oxing sector with the KYKL ge cadre ohum far haire Police Department ke PRO ge serol amana fagala miyo sing adudi tang ba laikram apokpa ton sing tumukong mayai laikai Sokam Rojit Sahi Kungamari Apopole Kidraba Muhindro Tamna Popi Makalaikai Amasung Anil Kumar Ningombam Sahi Kun Apokpa Bimol More Turil Wama Wat number 30 Hairi Housing Paugamartan Atena Break Amatang Lominikasi Panthoibi Constructions, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited presents Panthoibi Green Home, the first of its kind residential group housing project. Panthoibi Green Homes will mark a future of modern living in the state of Manipur. Come now and register your consent of interest to be a part of the future living. Panthoibi Housing Finance Company Limited. Maruti Suzuki Arena brings you the big new WagonR. Stronger on looks, stronger in character, stronger on the outside, stronger on comfort, stronger on technology, stronger on performance, stronger on safety. They strive the big new WagonR at our Aston Motors showroom located at Jingbirong, Impal West. Advanced Coaching Institute, Nagamapal, Namabam Laikai, near Rims Road, opposite Koirenge Auto Parking. Admission open, Quakitil Branch, Thiam Laikai, opposite to Fortune School. Class 6 to 10, Bosem Amadi, CBSC, April Gitam Tarataruk Amadi, April Gitam Kun Tarutaki, Pongzagani. Separated boys and girls hostel, van service, morning and evening batches, only 35 students per class. Jolip, 100% natural syrup, Amasung capsule. You thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soglakpadagi kuchu sengakta haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Ima pirol syrup natra suba khatana yaroi aduna pirol singda comfort tinglibani Haujik makhum tangkhai ma hairo aduga t-shirt lupsillo masigi step macha asina higi langsingbu phajahanduna machu mamen su thokhanni adudi comfort na torisi karino Fajanaba amasung macho mamin thohanbani comfort after wash apikpa khongthang ajoba thabak Panthoibi Villas. Everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Uripok, Impal. Paradise Para Fruit. Paradise Para Fruit. Have a sip and feel the difference. Ahangba Phamkar Logadori, Manipura IT Gilamda Maming Leraba Q10 Technologies Private Limited na Ahangba Phamkar Gidamak Darkas Kauri, Java Developer from Taranitoy, .NET Developer from Taranitoy, Business Executive from Taru. Last date of submission April Taratro Lisini Taramapalni. Office address Q10 Technologies Private Limited, 2nd floor, Manipur IT Park, Manjipukhi. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Impal. There's no minimum order. That brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Break tungja makataba pau pizari. Kodopo pigi thogdokta matam aduge PL ge lusingba thodam kunjabi hari yaw namiyoi mapan laikidabagi thogdok ningsing duna
Sahi khuding thangwai ban charau sing de leba athoba sing ning sing kuwam da haikal lekat tamage thoram sahi ashida su tang tarago humdoi da pangthopada kona ayaba pide hairi Manipur Press Club da pangthopa pawgi mifam amada advocate A Ashok Sharma sahi ashida su imung manung sing miyoi sing yauna lepak miyam na haikal lekat tamba ayaba pibi nabagi damak principal secretary home yauna mari leinaba authority da ayiba cherol piduna ayaba launa bo honaki adubo makhoigi maikedi ge chap chap wafam phongdorok tabana Manipur High Court ta wakat pada ko na ayaba pirakpani haike Chief Secretary, Special Secretary Home da koina ju moi ki mapanjina application am thaje bako akoi si ju new matungina haikal lekat taban biu ya biu ya halona akoina January ki tang hum da ma thai March ki tang tare tam thai si ki ju moina report am ta pirakti yani yaro hebse adu matung de akoina high court ta chachabani niom procedure ma follow taro chachabani just na ju adu yengbiraga ko na so adu yengbiraga haikal lekat tam ya han bire Petitioner Singi Marikta Yaukiba Naurem Ibohan Bina Sahi Asigi Oina Ayuki Pung Taruk Tege Nimidam Walampung Manga Fauba Haikat Lekat Tambad Ayaba Pire Lebak Miam Nasu Nimit Asigi Tauramapung Fana Pangtopada Saruk Yabi Haike Singadugi Mamapang Amadi we receive Chingana Haibanu Mesida Ekalkat Tambadu Lapu Haidana Pagi print media Kutanga Pinyamda Pagana Bijari Haibanu Minasida we Manipura we Ban Rocket Nachimba Amata Togino Hina Adu appeal to get it. Haukiba April Tarita Kurai Ning Tobung Kongpa Lasham Lekai da Tabal Somada Laisabi Amada Serins na Tilami Haiba Maral Pisinduna Kairang Kunau the Ginupamasa Ahum Purakpagi Tawong Kanayaning the Fongdorkle Kairang Kunau the Pangtopa Paugi Mipum Amada J.A. Sigi Convener M.D. Nurdin Sahana Puruk the Kanabagi Wakalo da Yumpam Oraga Chatakiba Tawong ni Haina Laudaba Ngamde Nupamasa Ahum Purakpagi Asumba Wayal Ama April Tragani Toy Pavagi Manunda Butok Akan Makongjang Sangsilagani Haike Udadang Asifauda, still lady secretary Damatro, Laiba Tankan to Poda Maduchina, Yamna, at the Ningam than Nigerga, Maduraki Maka, Extensive Dragadi, Makal Makagi, Tabakaya, Makal Makagi, Kontankaya, in my bench in the Venana, Lojagani, Haba, or from Chidri, and Dirish. Sahi Kudingi Manipur State Sumangila Council na Sinduna Pangtoba Sumangila De Tasiki Tangtaragani Twitter Iwayama Sumangila Sangred Amade Atopa Mapam Ani the Pangtolagani Council Lifetime Secretary S. Hemantena Handak Sahigi Oenamapung Weba Thoram Iwayama Sumangila Sang and the Pangtokane Ayukta Artist Singe Free Medical Camp Pangtopagalwedina Council Asina Piba Lifetime Achievement Award Artist AK Birmangol the Pigane Journalist Fellowship Lamjingba Times K Pinky da Binaba Kalakle Loinena Mako Mathang Taraba Lila Ahum Thoram Pangtokadaba Mafam Sing the Utkani Hari Kuki NP Manipur BJP ki Mirep Tegi Lupa Lak Yankai Loki Haina NPP ki Mirep Thamilin Kibgena Media da Fongdok Kiba Adu Aranba Amadi Yempam Yaudaba Pauni Haina President Kaimang Songroi na Fongdokre Ngasi Kuki in the Labor Kuki NP General Headquarters ki Officer General Secretary Sokholun Mati Yauna Pangtupi Paugi Mifam Amada President Kaimang Songroi na Asiguma Yempam Yaudaba Pawasina Kuki NP Mingchet Tiningai Ohele Atuba Matamda Thamilin Kibgena Kudam Sangdam Yauna Kuki NP da Laktuna Sengdok Trabadi Chapsana Action Logani Haike NP Manipur ki image bu mang hannabagi da thodang amani haina loje adona pu thangmin len kipgen na athuba matamda kukin pi Manipur ki mamangda sengtokpa all amagi makhong mari se kadai da no habasi chap cha khoi ngonda puthok kadabane Moirang Kendra Progressive Front ki General Secretary Uttam Kumar Marian Bam Lusingba Front ke Mihut Kambu Amalangasi Moirang Kendra ki Manung Sanma Phubala Gram Panchayat ke Ward number 2 da Leba Warepam Mikhu ge Imungda Jinga Bandal Ani Mateng Pangkre Laraba Kokhanaba Haiba Pandamda Mateng asi Pibani Haike World Homeopathy Day celebration of the Directorate of Ayush Lampel Part State Ayush Society Manipur Amadi Homeopathy Medical Association Manipur Sinuna Lampel Leba Indian Medical Association Yehola Pangtokre Tharam Adu the Health Family Welfare Amadi Ayush ke Joint Secretary Rang Peter Ayush ke Director Dr. L. Promila Devi Ayush ke Senior Specialist Dr. A. Guneswar Sharma Additional Director Dr. Y. Lukhoi Ayush ke Additional Director Dr. M. Samjaina Mariba Mir Singwana Saruk Yake Homeopathy Hodot Lama Dr. Christian Frederick Samuel Hanemansky Mafam Haikal Lakat Tamki
JCILPS की कन्वेनर ओरंबा अमदी CCSK की फाउंडर प्रेसिडेंट अर्जुन चेलहेबना मनुमतम साधना लेखिदबदा इप्सा देसाम अमदी नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी ना अवाब फोंदोखरे मोहम्मद मिलन खान कौबा खेत्री बेंगुन अवांग लेकाई दलेबा मिवे असिगे युमना सच्चिबा नोंयाई मटुंग पुंग अनि हेलकपा मतमदा सखंगदबसिंग नोंमै राउंड मरी कापसिलमले हाइदे पोसे खरा काइब नतना मी असोक अपन याहोद्रे थौदोक अदुब यानिंगदबा फोंदोक्तुना खेत्री बेंगुन अवांग लेकाई मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सिंदुना लेकाई अदुदा वाकमिफम चथखरे एसोसिएशन के मेंबर रसिदा बेगमना मिलन गिन पुंसिबो तेमसिंगनदुना नोंमै कापसिलमलिबा असि अथुबा मतमदा सेंगदोपिरो महाक नोमगी चरा तालग लेबा मिवेनि हाइखे matung amuk anna tawbidana ba akhoi khatribengun awang leka women's welfare association gi mahu chinjaraga masimadang ai haijari Mayai lambi college के principal इंचार्ज ना तौनिंग मत तौदुना लेरे लेंगांग अथुबा मतमदा college असि regular principal अमा थाबिरकनबा college असि student union के general secretary MD Said Alamna फोंदोक्ले खुयाथोंग लेबा के एससी के ऑफिस ता पांगथोबा पावगी मिफम अमद महाना मखाताना principal इंचार्ज ना union की वा तादना थबक कुसिरासि तौदुना लेरे हाइखे थोरक्तनबगी दमकता कॉलेज असिगी मतिक चाबा प्रिंसिपल अथुबदा लेंगाकना थाबिरओ हाइना प्रेस की थोंगदा हाइजरी कॉलेज असिगी स्विमिंग पूल nga yoksanduna leire girls hostel da nganu loiduna leire clear gi college ki ground da matam gi enjang nabi thaduna leiba asi college amagi afaba mami tadre lengang na mungtang mieng changbiraga college asi miyang ba manaba college ama oihanbada mateng pangbiyo haina press ki thongda student union gi maikai dagi haijari Excise Information Team Thawbal District amadi Excise Station Yaripok ani gi apun bakutpu amana andro amadi hairo kendra da drive chathabada u liter sama yangkai mi ani ga kodana fagale local market lupa lising taragani chorom gi ogeda fagala ba using adu Excise Commissioner ge yab lauraga mai thaduna mangan lagani hairi Amaramda hangang police station ge OC Kartik Malaji IPS amadi ASI and Suresna Lusing Makamu amana kwerengai kaithel dangasi ayuk achat awok sing sector bada mioi ama u liter sama kuninga konana fare using adu Chevrolet gari amada purakhibani fagalaba using adu kwerengai de level excise department sinakre far mi adu de lupa lising ani fine tien kre haidi Mahatma Gandhi के सामने यांखै सुमपो कुमोन थरुंग मरी रेनेना सोशल साइंटिस्ट हाफ कक्सिंगना पुथोपा गांधी सीध हिदाक सिंह मिंथोनबा साइरेंग लारिके मंगा सुबे एडिशन सकनारबा अयिबा अमसुंग गांधियन राजकुमार झलजेना फोंख्रे यास्कुल हिरु हरमलेकाय दलेबा अयिबगी युमना पांगथोकिबा थरम अदुदा हाफ असिगे कंसल्टेंट अयिबा बीरमांगोल पुखरम ब्रह्मना relevance of Mahatma Gandhi in this age of quarrel kali yug habi hiram da wangangke Ningthau Khong Radha Madha Baziki Laikhidrapa Kalaras Ningthau Jugin Sanake Masanapa Ahal Rajkumar Brajabidu Singbo Manipurge Maharas Maidingu Lese Masana Zaubana Haunabi Matung Ina Mapabung na Wadamba Pham Kalaras Ningthau Hapada Ayaba Pikre Haudik Sanabagi Pau Ningthau Zambayadi ki Pangbigani Like us Mamangi edition Humpusuba Sarsorsan Singh KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament ki champion Neroka FC na tournament asida ahanba wina finance changlakhiba Sagolbal United Pumaitibu piduna Humpumathoi Suba Sarsorsan Singh KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament tasu amu hanna champion oikhre All Manipur Football Association na sinduna sahi asigi January tang 19 dagi Manipur gi marsang nairaba football team kuntra mathoi na saruk yaduna Khumalampak artificial turf ground sanaba hokiba humpu mathoi Suba Sarsorsan Singh KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament ngasi Khumalampak main stadium da loisin khrai Loisin bagi thoramda ISBS Construction Material Private Limited ki proprietor Huidrom Bikramjit Naharon ki Thaudang ki editor KS Loya Lakpa Arun Enterprise ki proprietor TS Arun Kumar PICED ki AO Abdul Hakim Social Activist Anju Ayekpa Mamadi All Manipur Football Association ki President S Sanatombana Thaurambapu Singh Oikhi Satharakiba tournament asigi ngasi sanakiba roiba match ta Neroka FC na Sagolbal United pu goal 30 sinoda yamna laksana maithibu piduna champion oi
Kibani, Mers Sida Maipakiba, Neroka, Epsigi Gold Singadu, Bhutanese Sanaroi, Senso, Glen Senna, Merski, Tarani Tuishuba, Kuntramapal Suba, Yankai Hum Tuishuba Madi, Humpu Tarani Tuishuba Minita, Gol Madi Sanki, Atopa Gol Ahumaduna, Australian Sanaroi, Arian Glen Williams na Merski Kun Suba, Nipuni Tuishuba Madi, Merski, Apimatamgi Ahapa Minute Ahumda, Sankibani, Mers Sida, Sagolbal United Ki Sanaroi, TS Zems, TS Itomba Madi, Neroka Football Club Ki, CIS Rosanda Mers Kanak Tokiba Refrina, Yellow Card Utki. Tournament Asida, Nupagi Footballer of the Year Gimana Takiba, Neroka FC Sanaroi Singam Subasta, Trophy Galunana Lupali Sing Taramanga, Nupigi Footballer of the Year Gimana Takiba, Manipur Police Sports Club की NG Balada Trophy के लोइना लुपाली सिंह तारा मैच अहुमदा पॉइंट चार्टेड का कुंट्राउंड दो फंगदुना फेयर प्ले ताखेबा राव लाइनिंग बम लेकाइदा ट्रॉफी के लोइना लुपाली सिंह तारा बेस्ट गोलकीपर के मना ताखेबा नेरोका फुटबॉल क्लब की एल बिसोर जिता ट्रॉफी के लोइना लुपाली सिंह मंगा बेस्ट प्लेयर के मना ताखेबा नेरोका फुटबॉल क्लब की सिंगम सुबास्ता ट्रॉफी के लोइना लुपाली सिंह मंगा टॉप स्कोरर की मना ताखेबा Sagolbal United की एल सनातोम्बा मदी ट्राउ FC की प्रिंसविल ओलारिस इमेकादा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह मंगा मैन ऑफ द फाइनल मैच की मना ताकिबा नेरोका FC की एरन विलियम्स ता ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह मंगा नुपागी कोच ऑफ द ईयर की मना ताकिबा AFC B लाइसेंस होल्डर एन शिवानंद दा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह तारा नुपीगी कोच ऑफ द ईयर की मना ताकिबा AFC A लाइसेंस होल्डर एल साउब डिविदा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह मंगा बेस्ट डिफेंडर की मना ताकिबा नेरोका FC की सनरोई मोहम्मद अब्दुल सलाम दा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह मंगा बेस्ट मिडफील्डर की मना ताकिबा नेरोका FC की एन तोंदोन बदा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह तारा कोच ऑफ द चैंपियन टीम की मना ताकिबा नेरोका FC की W समझाई मैतेदा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह मंगा बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल मैच की मना ताकिबा नेरोका FC की सेंसोदा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह तारा मंगा बेस्ट यंग प्लेयर की मना ताकिबा ट्राउ FC की NG नौचादा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह तारा बेस्ट रेफरी की मना ताकिबा एल प्रियो बटदा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह मंगा बेस्ट असिस्टेंट रेफरी की मना ताकिबा FIFA असिस्टेंट रेफरी रिंको हाउबासुमदा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह मंगा मैनेजर ऑफ द चैंपियन टीम की मना ताकिबा नेरोका FC की के खासीदा ट्रॉफी गलोइना लुपाली सिंह मंगा रनर्स अप ताकिबा संगोलबल यूनाइटेड ता रोलिंग ट्रॉफी गलोइना लुपा लाख अनिगा लिसिंग यांखै अमदी चैंपियन ओइखिबा नेरोका फुटबॉल क्लब ता रोलिंग ट्रॉफी गलोइना लुपा लाख मंगा थोरमपु सिंगना खुसिनखि अनिशुब ऑल मणिपुर विलेज ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट की अरोइबा मैच ता SYDC खाइदेम अमदी ISBA हाइक्रुजमगा सानरगनी ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा खेला खोंग अहनबी डेवलपमेंट एसोसिएशन सिंधुना था सिगी तांग तरेटगी टीम तरुंगना ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना चथरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच ता SYDC खाइदेमना UCL लेफ्रापंबो सेट अहुम अमा कुनमंगा तरानिपाल कुनमाथोई कुनमंगा कुनमंगा कुलुमदोय अमदी कुनमंगा तारा तरुक्ता माइथिबु पिदुना फाइनल संखिबने अनिसुबा सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा ISBA हाइक्रुजमना USWC उसिवाबो सेट अहुम सिनो कुनमंगा तारा कुनमंगा कुनमाथोय अमदी कुनमंगा कुनमाथोय दा माइथिबु पिदुना फाइनल संख्रे NISPC Limited Loktak Port Station Manipur ni sponsor tawraga All Moirang Football Association Moirang na sinduna ngasidagi Moirang Multi Purpose Higher Secondary School ground da team tarungna grumani thongna khairoktuna taramathoi suba Loktak Trophy haukre ngasi ahobu numit ki sanakiba match ta Southern Sporting Union Singjamaina amofa Moirang bu goal ama sinoda maitiba pikre SSU Singjamai gi mai pakip gi goal adu El Rosan na match ki nifu suba minute sankibani ट्रॉफी असिगी मथंगी मैच था असिगी तांग तारा निथोगी नुंथिल पुंग अनि ताबदा नेरोका FC अमदि KPFC गा सानगनी यूथ डेवलपमेंट कमिटी यारिपो खोइरोंना सिंधुना ममांग थागी तांग तारा निपाल दगी टीम कुमंगाना ग्रुप निपाल थोकना खाइदोक्तुना YDC ट्रॉफी 7 सेट ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanaki ba match ta thoiba FC na 7 star bu goal mari amada maitiba pikre thoiba FC gi mai pakhibi goal sing adu gopi na goal ani sanki atopa goal ani aduna jasir amadi rakip na sanki bani match sida maiti khiba 7 star ge matangar ba goal aduna tombana sanki Thagasari boyai makata nang asi oikiba inga sagi pau amok lobise
Environment Directorate ki pangkiba ngasi goi kiba ai ngasa amadi nuji ki pauda khwaidi ki sa kiba Celsius degree kuntra 10.8 khwaidi ki ingba Celsius degree tara 10.4 Nuksite yawi sing manit ki jang mix da sa da madhutra mga 10.4 minimum da sa da kuntra mari 10.9 mari oike Ngasigi nong suki bagi sang ama 10.8 millimeter ni Hauzi loisilak pada ngasigi mariba pausing amukatna Hayeng pangthok doriba outer parliamentary mikhalda mathau togodaba polling personnel sing magi polling station sing da tunakre Yelho musing na chabadi sakam kanigin haba wafam yaubuna CAB gi matang miyamna nungang ba pukringai oide haina Chief Minister Ken Birena phungtokle Secularism bu signaba democracy bu khongoi naba BJP degi aikhoi lapthok matam oide haina hanagi Chief Minister o ibobina phungtokre amasung CAB sana handaba afas palau thok pa yauna lamdama sigi tonga tonga issue sing yauba CPI ge manifesto phongkre Ngasigi di ISTV na sandok sa Manipuri pau matang asiloi sinjare miyeng tabi di ba mayapun na mapuso amuka na kurun tadi.